Hey guys, come on, we certificate power Amanda. And then Cliff, you guys already know. Yeah, So jeudi a nou pal ba nou kek bagay ki ka ide nou bati zami tay nan relasyon. yeah. Alright, talk to me. Pou e bagay ki important ki ka do bati yon zami ta nan relasyon, se ou aji takou yon zami, takou jan yon zami te ka pale avek on zami, jan de zami te ka pale, fò ka pale kon sa avek moun nan. Okay. Pa limite konversasyon avek, komon ye, pa limite konversasyon avek, ou konen mwen moun, pa limite konversasyon avek responsabilite nou gen, kom si pe, bil, pe, se si, fe se la. Paske se ou bezwen konstruy, ou be bati yon amitye nan avek yon moun, fò ke ou ka alez pou ka pale de tout et de rien. Mem jan te kare nou zanmon pou dil nebot bagay ki pase nan tèt ou. Mem jan ou ka sou Instagram, wap gade yon video, ou pran nou vwe ba yon zanmyon, konsa tou ka pran nou vwe ba avek moun ou reme. Nou bataje de bagay ki fani tou, mwen kap gade yon video sou TikTok la men di fani, e pi ou li mvwe ba yon zanmi, mvwe ba moun mwen, sa tou apè dekonstruy yon amitye. Yeah. Ou bientou kom se, ou gado a gade video an, e pou vle plus parol, ou rele moun nou just explike l video. You know what I'm saying? Yeah. Anse pa pou el bali pou l gade, you know? Yeah. Zam so gado ba fani la. Yeah. Yeah, de fwa nou oblije ese rete an deyo de bagay kom se ki fondamental yo ale or relasyon an pou ka bati amitye paske si ou ete nan relasyon selman ou wap jwen amitye ki ou bejwen. E pi yon lot point kom si mi panse ki important ou bebe. Kreye yon espas ki safe pou moun nan. Pou fe moun nan sentil safe. Nepot sa moun nan ta gen li ka explique pou li. Paske gen kek fwa moun nan pa sentil vreman alez. Ou kado a zo bezwen zamita, padan se tan, pa mette moun nan Alez, yeah. Ou pa kreye espas sa kom si sil di yon bagay ou pa bjujil. Tout ça. Paske gen kek fwa kom si nou menm, si nou menm medam, nou gen do a senti, fok nou picture perfect, si nou al do sa, ou ka juje nou. Paske anpil de fwa tou se garson, se jan li servi ansama avek fi. So yeah, montre moun nan ko kreye yon safe space pou li ka pal ansama. Yeah, paske pou moun nan montre ki moun ni vreman fok li jenon moun ki pa jije l pou nepot bagay, ki pa kritike l tou, sa pou defol yo. Se la de ke ou montre moun nan, it's okay to be you, kom se ou ka ou men, san ke ou pa ese montre yon moun ou pa aye. Paske pou gen yon amitye, paske moun nan plus alez lè la vek moun zamen, paske di wap wal bezwen pretan yon moun ke l pa aye. Samdou la, paske mwen zapman ke ou montre ou ba moun nan nou espas kote di ka li men, sa pwemet ou kre yon amitye solide nan relasyon. An le bagan anko bebe ki vreman ka ede pou bati yon amitye nan relasyon. Se have fun and play together. Pren plezi, toujwa ap jwe ansam, basi sa vreman important nan amitye, paske si ke moun avel wak ap pren plezi avel ou pa alez, pou pren plezi avel ou pa alez, like to have fun with that person. Basi pa ka gen amitye, paske pa ka gen amitye san pren plezi. Se ke nou pa alez pou nou trip, pou nou zamte di dene fwa pou nou ap dansi, pou nou ap pou nou ap koui, ta pou dit wet. It'll be like horse playing, like we did last time. Like Jwet goume. Sorry baby, nepot bagay kom si ou senti ou alez nan pou fe. Ou kompren, ou tap ka alez pou fe avek zami. Avek kon sa moun, fe la moun nan. Yes. Ebi mba se yon denye bagay, like supporte moun nan, like be supportive. Se moun nan vini avek kon ide ou bien whatever, sa ka arrive kom si ba la man kon tiye sanswe, but supporte moun nan avek sa lap di, pa besel, pa bagay, paske sa se yon nan rezon kom si ki kon fe moun nan sentil pa tro konfortab pale tout bagay ansama avek partner, paske li senti like fol parfait, tout sa tout sa ta di fol parfait, paske moun ni ap get ap jujil. So pa juje moun nan, pou ka fe moun nan, pou ka ede moun nan plus ouvri toujou. So logikman so te a, paske se ke gen yon amitye, se ke ou apre ou vle moun nan best friend nou, e ke le moun nan vini an proje ou bien gon ide, ou pa supporte moun nan, ou pa montre moun nan kontan pou li. Par exemple, soumet ton rad pou a sorti la, ba seman nan proje, soumet ton rad pou a sorti la, sou pon foto, ou vwe ba on ba best friend nou, amen, moun nan hype me she gonna be like, oh my god, you're so, I'm saying, de même tout,
pour le moun habillé, faut ka di, bon, you look Yeah. great. Yeah. Faut ka di moun ça, faut ka montre moun oh my God, you. Yeah. Ça vraiment, vraiment important. So pas seulement dans sens zami tay, you know, I mean dans sens relationship, boyfriend and girlfriend or whatever. But ou ka dire comme ça, oh my God, girl, you like you got it. So on fait comme ça, so on Yeah. ou va caser une zone comme si yo baga ou te ka di un zanmou ou juste dire le tout. Ou va caser une zone, ou so on fait comme ça. Yeah, ça vraiment important même pour supporter mon nan dans n'importe ça la fait parce que c'est ça zami fait supporter you so lot. Ça peut déraler. Supporter you lot. Zami tay la, esprit zami tay la. Yeah. So anyways guys, c'est ça seulement nous porter pour nous. Pas oublier écrire dans commentaire là plus bagay on ka utiliser toujours pour aider gen zami tay non relation. Yeah. So pas oublier commenter, like et partager le bon l'autre monde. We love you guys. Yeah, we love you.